asigaranye kwegura cyangwa guhunga, bitaba ibyo agakurwa ku butegetsi, Corneille Nangaa yavuze. Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi hasigaranye amahitamo atatu: kwegura ku butegetsi, guhunga cyangwa se kumukuraho. Yabigarutseho mu mbwirwaruhame yashyize kuri X yahoze yitwa Twitter, agaruka ku mbanzirizamushinga y'amahoro yasinywe hagati y'intumwa za AFC M23 n'abakozi ba leta ya Congo i Doha muri Qatar. Nangaa avuga ko Kongo Kinshasa iri mu bibazo mu buryo budasubirwaho kandi ko ibyo bibazo biri mu gihugu hose. Akavuga ko ikibazo gihari atari cy'umutekano gusa. Yakomeje agira ati, ni ikibazo cya politike kandi gifite impande nyinshi. Igisubizo kuri iki kibazo nacyo kigomba kuba icy'igihugu kandi cyagutse. Guhakana uku kuri ni ukwigizayo uburyo bwose bugamije igisubizo, bityo ikibazo kikazakomeza gufata igihe kandi kigire ingaruka zisenya byinshi. Nta gihugu yavuze, ariko yakomozaga ku masezerano u Rwanda na Congo byasinye i Washington. Nangaa yavuze ko ikibazo cya Congo kitakemurwa n'amasezerano asanzwe y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Akomeje agira ati, ibyo ntacyo byakemura, ibyo birahindura ikibazo kandi bikarushaho kugikomeza. Corneille Nangaa avuga ko abashyigikiye ubutegetsi i Kinshasa bavuga ko nyuma y'aya masezerano y'i Washington bizatuma ubutegetsi bugumaho igihe cyose. Ibyo asanga ari ukwibeshya. Yavuze ko AFC M23 mu gihe gito yabashije gutsinda ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo mu bijyanye no gukoma mu nkokora umushinga we wo guhindura itegeko nshinga no kuba ngo ubwishongozi yari afite ubu ntabwo akigaragaza. Nangaa yagize ati, asigaranye kwegura cyangwa guhunga, bitaba ibyo agahirikwa ku butegetsi. Yavuze ko imbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro Declaration de Principe yasinywe i Doha temerera leta kubeshya cyangwa gukoresha itangazamakuru mu kuvuga ibintu uko bitari. Corneille Nangaa yavuze ko kurota ko AFC M23 izava muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo ari uguhimba bidafite ishingiro, haba muri politiki, mu mategeko no mu bundi buryo. Nangaa yagize ati, nta kintu na kimwe bishingiyeho, nta ngingo n'imwe, nta bisabwa n'abaturage, nta kibazo na kimwe byakemura. Ntabwo ari ibintu biganirwaho haba ubu na nyuma yaho. Yavuze ko kuba AFC M23 iri muri ziriya ntara ari ingaruka yo gutsindwa kwa leta. Kuri Corneille Nangaa ngo kuva AFC M23 muri ziriya ntara bizaba igihe AFC M23 izaba igenzura igihugu cyose, Perezida Felix Tshisekedi atakiri ku butegetsi. Corneille Nangaa yakomeje agira ati, niba ari umugabo hazaze duhure, birakwiye kujya mu mizi y'ikibi no kukirandura. Corneille Nangaa yavuze ko batazongera guhunga, asaba abaturage ba Congo bahunze gutahukira aho AFC M23 igenzura, bagafatanya gushaka impinduka kimwe n'abahutazwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kugeza ubu hakomeje kuvugwa byinshi ku mbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya AFC M23 na leta ya Congo. Leta ya Congo ivuga ko aho AFC M23 igenzura izahava hagashyirwa ubutegetsi bwa leta, naho inyeshyamba zikavuga ko nta na metero imwe zizarekura kandi ko ntaho byemejwe.